ngizwile ukuthi lembizile mama ukuthi ngami njani sizofaka umthandazo mbali ngizacela ukuthi lami nxa ngokukhulekela la ukhuleke ucela kuNkulunkulu anti zwile usicelele konke okufuna isizwe yakho kakhulu umuntu kunini mhlawumbe ungasiza mahlala ibhara konke amabhanana kasela ama results emzimbeni ngoba umuntu ungamfita fanele lamabroiler amabroiler enkukulani ungafita la uyabukhangela after 6 weeks uthengise umbaliso nawe ngaze sithi scarf akusancikile ungabona su rejectwa iscarf mbalisto siyahlangana ekhale kababa ezulwini uyangizwa ngale kulezi zinto eziningi akuzange kuthiwe kule favor kwahle kwayakhiwa kwafaka accommodation kumele asile lo muntu kunizwa sihlupha anti ikomisa jolo kakhulu kumele asile lo muntu lo alright sicela iculo bomankanga I want to thank you, Lord. I want to thank you, Lord. I want to thank you, Lord, for the rest of my life. Thank you, Lord. I want to thank you, Lord. I want to thank you, my Lord. I want to thank you, Lord, for the rest of my life. Almighty God, Jesus, intervene, Father God. Oh, Jesus, come into this house, Alright siyabonga siyacela bomanka into ezinje zazifuni sifuna isinto ngoba ngahlabela ngesikhiwo yasishiya sesile problem thina abantu teachers simzwanga samnemba siyacela manka next time esintwini bakithi sigcinela amasiko haleluya sigcina amasiko lapha bese siphonga kuyenza osobele ngasezwe ukuthi ingoma ithi ikade selenza lo 1 or nabe senxe ngumoya esufikile hayi ngokwesintu esintwini asibambeni isinto alright la kumhlupha ngokwesintu lo ukuthi bezwe right mbali lapha ngizakhuleka nxa ngikhuleka la yakhuleke lokufunayo amen ikhona lethi inkosi ungithathe nginje uyayazi awungithathe nginje asiyekele nasikhuleke mbali umkhuleke mahlale basile lo muntu asikhuleke mbali kuphela si eyini nkosi kusisa nanga umbalisto uphathekile ngazi lutho imvyo lahleko wahayila wayegolo wahamba waphenduka so nangu sephendukile sesikucelayo ukuthi okusengqondweni zakhe la uqonde kube kuhle umbalisto bakithi sezwile inyama yakhe bakithi sezwile ngokutshaywa ngobuhlungu siyabonga ngegama elingcwele ukuthi kakhulu lo mbalisto bakithi simbeka isandla umbalisto ubambalisa siyacela amen umbalisto ikhonto engazwisi ngiyakhuleka yena se-oppose umkhuleko wakhe sesithini futhi anina ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu usezwile umbalisto nxa umthathe nkosi umphumuze yena ucela amalanga uzadlani hayibo kathini ufuna uNkulunkulu amthathe isikhathi singafiki hayi bengi umkhuleko umkhuleko lo usekho umuhle hayi kodwa sengikhangela phela uzadlani nxa ucela amalanga egula khonokho kuzokudlayo la uzadla ukathi ufuna uNkulunkulu amthathe basi isikhathi singakwani hayi ngithi inkosi sezwile bakithi umbaliso sicela umphumuze thina sikhuleka sihlabelele ukuthi uNkulunkulu amgcine ampholisa amangcwele ukuthi bamthathe hayi ngikhulekela ukuthi khona usezwile usukhuleki kodwa bena alright lapha mahlala awulathemba lokuthi ungenzi njalo mahlala alright hayi bengimzwela mama bengimzwela umoya wakho ungakubi kuhle mahlala hayi Father God intervene alright siyabonga mbaliso sungatsho ungaphakathi siyabonga amna sengisilile sengifuna ukubuyela eGoli hawu mbaliso kanti liyakubona sengifuna ukubuyela uphinde futhi usuke eGoli sizokugibeza amabhayisikili namabhara futhi ibapho sokufuna ukuyela khona uhlutshwa yini yazigqoko khanda ngithi sengigqoka izigqoko ezinjani inkalakatha ishala alright manini bantu abami sizwani imbalisto okwempahla ukukhalela ukukhalela ngomphefumulo kuphela wena ukhalela impahla thina sikhalela umphefumulo
ngibona uzabe kubheka khona Amafutha asagcoli. kambe liyanzwisa Amafutha Vaseline yabantwana besikole. hayi amafutha akazweli mina vele ngasakungena kasazweli futhi ungavela ubuye usugula futhi khona leso ubuye kwesibili angisayingeni So, mahlale mina hayi kanisayingeni bakithi asimnikeni ichance Mbaliso so plan ukwenza njani ngiplana ukubuyela ngasemva eGoli. Hawu. Ngiphila kahle labangani bami. Ngasemva Ngigqoka kuhle. miyekeleni umchifana hamba hayi vele ngumchifana ngoba susi Yami ngasengihamba. hayi mandevane lo ngayi hayi hayi siyamekela hayi umuntu yini kafiki ngimtshele kamazwi Mbaliso usakhumbula ukuthi wabuye njani ebhareni Ngiyakhumbula. usibonga ngamabhakede olokuzeni o2 Ngiyakhumbula. Kodwa sengihlupheke. Angisagezi, angisagcoba ngigqoka into ezintathu. oh so uyophindela ngesifesi ne Ngakhohlwa amawiki. ufike ubabulise Mbaliso uqinisile ngalento yenzayo hayi ufike ubabulise ayiyekeleni ahambe mama sizamile lo mkhuleko nizamile kambe shuwa wonke umuntu akula muntu ongazama sekukhona Baba into yami ngasengihamba. hayi mandevane lo ngayi hayi siyamekela hayi umuntu yini kafiki ngimtshele kamazwi Mbaliso usakhumbula ukuthi wabuye njani ebhareni Ngiyakhumbula. usibonga ngamabhakede olokuzeni o2 Ngiyakhumbula. Kodwa sengihlupheke. Angisagezi, angisagcoba ngigqoka into ezintathu. oh so uyophindela ngesifesi ne Ngakhohlwa amawiki. ufike ubabulise Mbaliso uqinisile ngalento yenzayo hayi ufike ubabulise ayiyekeleni ahambe mama sizamile lo mkhuleko nizamile kambe shuwa wonke umuntu akula muntu ongazama sekukhona Baba into